awal laki kore deh. Marhali kita turun. Baru turun musim dibagas. Sudah aku tahu kita kalau mantap. Baru tak pasang tu bangun lebih mulia. Amang nama nami. Tiap kapasukan sudah tulang, pinasahan tiap kahula-hula nami. Tulang nami, bona tulang nami. Rasoni na jodoh rehuta ane-ane. Terdugobi mapakula di suria. Naik maapon nami. Naik mamoral nami pasukan itu kau nani bawah sana. Baik amak kondang na kahopak itu. Kalian korban. Oh, terus ngomong kamu. Iya. Iya.
Oke. Jadi baru lagi ya, kok kamu tuh bisa tutup kanan. Masuk tuh ke sini, masuk. Ya. Keluarga khususnya anak-anak kecil kalau udah sampai ke kuliah jangan lagi dipegang ya, jangan lagi disentuh. Asal tapabor hatna inana tahaholongyon tuinganan parsatok kinani upasahatari itu bermusik nami bukwede 374. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Namangulu ikon mate asa tumbenggan musik. Jalai kodo malake. Asa sugut bakiti itu hasana ponnai. Marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus aku do hakekion dohot hanguluan namangulu do na porsia diau antik temate ibana jala gaduk namangulu jalan na porsia diau na sotu pamate ibana sa lilingi lilingna. Amin. Martangiang kita ali amanami na di panogijang kulului kami doho tujulum doro kami marhapurusan ay hodo huboto kami para si roha jala para holoni roha na sumurung di boto hodo arsak nani di daw hodo kami akan nama kalian ngidungan nami nang lawi di daw hodo arsak dogon ilu-ilu nami pa bereng-bereng uhini dongan namyon ulala kami jorbud do tahacit ni hamatian namang kumkumami ala ni dosa nami sondakon ma asili wakam tu bagasan Tuhan nami patorang hatami tu kami asataka suboto jalo hitiop kami kata baga-bagami pangulu rohan nami margiti hitito dimi asa marpakirimun kami di arsak ni rohan namyon asa manot ng kaporsiyan nami marsidu patuho si Pangulo kami. Amen. Ibihagugoon ng pakirimon salut na dihamu pinopani na duduot nanay tapabor hakma tuinganan paradianan par satu kinani kata ni dibatan yenet sen buku pangukapon bidusada ayat 10 sangono ma didok disi aku do si parangulu nang mate duaw na chulo gabi mangulu atong rodi sa lilingi lilingna di aku do anakit ni kamatian dohot banwaduru aku do si parangulu nang mate duaw na chulo gabi mangulu atong rodi sa lilingi lilingna di aku do anakit ni kamatian
dohot banoturu ido sahatna dihamu pinoparni na tutuan punguan na sormatua didok di bagasan hatani di mata martiti bedo salgut na namasa. Segala sesuatu ada waktunya. Adunggo partikian di bagasan lasleroha. Ale dibalik ya nunggu partikian di bagasan arsak. Adunggo partikian di bagasan kebahagiaan. Ale adunggo partikian di bagasan kesedihan. Salut nai adung bedo akka partikian. Jala sia lima bui idota dan ado kabe nama notong di portibio terbang atas lo kabe hidup penuh dengan keterbatasan dan ado nak kekal dan ado nama notong salhutna adong go tikina adong go batasna suang sonido nang ngulu di jolma di portibio adong patikia di ngulu di jolma di bagasan hamuluan ale suatu saat ikon rajuman kado. Suatu saat kita akan mencapai titik akhir dari kehidupan. Salutna ngasa jolma ikom mati dok. Kita akan mencapai titik akhir dari sebuah kehidupan naso taboto dope manang sadikarina. Alai, dia ada hola kita HP nasa satu kematian. Dia ada hola kita di hajol maut yang sampai kepada kematian. Lah anak ni debata sendiri be Yesus Kristus be nunga anak ni debata sangat dotong tu hamatian itu bahagia didok nang mate doau na julu atau ada hola kita kape doa anak ni debata sendiri alesian hama mate ni debata anak ni debata sian hamatian ni Yesus Kristus itu naga bisitiu kota alada di hamatian ujung ni perjalanan di ulang di Yesus bukan kematian akhir dari pelayanan pakubasiun ni Yesus Kristus aletakas sudah musi didok gabe manguluatong rodi saliling di lilingan gabe manguluatong rodi saliling di lilingan atau dibalik ni kematian ni Yesus adong hamunangan mangulu atong rodi saliling di lilingan ima hakekian ni Yesus Kristus laos ido ubaken mo siya didok hudo si paranggului alani hanguluan niya akan napulsiya di bagasan Yesus Kristus pakirimun akan namalua di bagasan Yesus Kristus dada di kematian alai hanguluan namanotong do alani ima posro hanami di hamu pinopan ni na tutuan nang pek nunga sa rumah tua ali di hajol maon dan tagamon soro arsa nang penong sa rumah tua alai di hajol maon dan tagamon soro ilu pasti do martarigon tiki mangulu oma ate songonodon tiki dison oma ate songonodon itu pasti suatu saat pasti akan terkenang, pasti akan teringat memori kenangan. Alai di bagasan hati di batama. Naima dapat duduhon memori kenangan nostalgia nasian na tujuan ima barburi na dengan nanay sitio potumuna. Asa tarida dogo jolma humaniang maka tinakon toho do habe. Akaboda na uli na dinggat do nasinuan ni natutuan tagan di muluna margite sada ni rohamuna margite namasi aminamina kamu margite namasi tugu-tugu kamu ingot kamu mah didok di sada ete di doa ibu ku dengar tani yang ni dari nangin sada-sada kamu di zona tujuan di bagas tanyang ada suara tanyang dan terbikibe dari nang tanyang parbuin di tanyang do totong mangihut to kamu saat di ujung ni muluna buah dari doa
patudok kamu mak barbue ni tagi yang nina tujuan marhite di bagasan saya dan neroha kamu masih aminan tu hari namanya atau tu hatama nama masuk-masuk mendongani jala nama ngiri kamu jala tu hatama tetong mangaramoti kamu di pardelanan di ngulumuna asa tetong jupangan pasu-pasu dohot las niroha salut nahamu pinoparni na tujuan amin martanya kita Eta siya pokoknya 375. Lo asau asalau tu Yesusku tunadau. Ay balungu dorohaku madaboton de bataku. Asa dilabung na au. Diramoti Tuhan di batamaho lau luar doh lau bongot olah nyon rodi salilingi lilingna amin tutup mak Para deta saya buku de 155. Holong do rohani de bataku, holong rohana toktong diau. Marhite Yesus anak naik. Tariho tau di baik dosa naso terbaik melua au. Bataku toktong bisa.
maju. Oh, di ada merdalan apa dulu. Siapa jalan duluan ikut itu lah. Iya, pelan-pelan dia ulang guide. Ulang guide. Tenang. Sabar ya, jom. Kak, nama bapak. Iya, sama. Tidak langsung lurus terus. Lurus. Ya, masuk kamu sih. Dulu nak. Ayo kamu. Ya kurang. Dan boci ni. Kita beson. Apa jalan John? Hati-hati. Masuk lubang dah. Pelan-pelan. Oh, fitur ni tadi, Bos. Pak, pakai sekali. Nangkap mana ini? Sangat susah kan? Jadi kiceng ni ah. Enggak, tali di atas bambunya dia. Sampingnya pembiara pengurio kan. Ini pengurio. Orang tutoro. Pelan-pelan. Diangkat. Pelan-pelan. Lurus. Oke. 1, 2, 3. Ambil ke atas beribaut. Atas beribaut. Tanya. Gurak sodo ya. Gurak sodo. Tahan. Peju. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini pelan-pelan. Itu kedas tadi itu string di. Kedas itu. Kedas sudah satusan. Kedas sana itu. Oke. Pelan-pelan. Sama-sama ratanya. Baju. Terlepas hijau lu. Terus. Terus. Berenjo rata. Orang tuh gijang. Bantu. Satu dia. Jangan langkai. 1, 2, 3. Sama. Oke. Apa? Pakarsu. Otik naik dulu. Otik naik. Soba di sini. Soba di atas. Sonang mamodo.
Sonang mamodom hona martuai. Namaradian sian ulaun mi. Di hajol maun jalan namangihu tu surgui. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus si Pangulo kami. Tutangamu manuaing pasaton nami dongan nami natutuon. Jumulu huduk kami mauliati tuho. Marning sudi dinggan ni basam. Akan na pinatongon muto dongan nami on tagadinguluna. Tu asin roham mahu pasat kami ibana. Ramoti pudai tugu-tugu mahami bi. Rodi sudi si solhotna. Asalam sadaro kanami manghutoko si Pangulo jala siokop kami. Anggiat lamangulu kami di bagasan hapus yaon. Dohot pakirim mo nasitong. Mangasahon pakokop mu nabadiay na humokop kami. Hatam nasitongi. Rodi bagabagam naso olo mu bay. Ima patotok kondohot mangaramuti daging nang to dinami. Tuhang luan nasa liling nililing na. Nong pinaradim di kami di Banua Gijangi. Amen. Ale barice buru aritonang. Siatano do parmulaan ni dagingmu. Ikon mula ki jolo gabetano. Alay Tuhan de bata naman opaho. Doho Tuhan Yesus Kristus nama pokoko. Doho to di parbadia. Nama Joho Tuhan uluan nasorasi udah. Ima mangaramuti hopay maro ari perpudi. Ari hakekeyon nabalgay. Amen takas dohuboto na mangulu do si Panguluhaw. Jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Jala iya malake huling-hulikon. Jala malua o sesibukon. Idaw kuma debata. Aku sadiri matutu marnida ibana. Gabe hatuoku. Amen. Nilema partiket tu keluarga Bada Butano alai di bagasan hata ni di Batama. Ngabina, maray deh kita. Ehedom se pamatat konsian tanomano. Ehedom se pamatat konsian tanomano. Suang mangulu bahenon ni Tuhakku. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon itu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Rap martanyang mahita ditangyang ali amanami. Yang saya narbadia mawarmu, Sero maharajomu, sesau malu menirham di luar tongkol songon dari banujang. Leho matu kami sedero namamu tuan siapari. Sisa maju sanami songon kami sanami.
Dino sa ilungan na malusog sa tuhami. Nang kami tumutok sa pangutunan, palua mahamisan pangako, ay horo na pumakarasaw, doho tagugon, roli sa hapos sa Ding na. Amen. Dido nga ni asin ni rohani tuhata Jesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran iton di parbadi ama. Kamu sa luhut na. Amin. Dilema partikia tu keluarga madok hatawasi. Maulete ma di hamuna sa luhut na di ama nami. Song ni nang di na nami na makahulongi hami. Sahat di nama muka sahat rodi na mangihuton manaruhon iman natutuan nami waktu ngana peradiana parsadok kinani song ani manang dihamuna ama nami amang padita nang inang diakones namang leopiki na arkai di namang ulahon ima di parujung mulu ni natutuan nami on amang mauliate ma di pasar Masipaida say masipaida ado na porseay kung sahat belakana tuhasonangani Wala tama nga bube ditutup. kasih dong siap dah Muy. kan kayak ilian yang udah nomor tuh saya asik mo jong ko saya satu ngaya kan gitu dong nanti kan gitu pas dah merepek musim orang kan aku baru mau bos perasaan kan gitu Udah masuk uangnya. Sana. Sini. Dia masuk uang.